Desktop the side I mean that's up. So this is the side this. I know this. I'm not married yet. You can marry here? Yeah, you can actually get married if you're in Kenya. Why are you crying? Why are you crying? Who is me? How old are you? I know. I've been in for this. You play on the girl? Oh, I'm smashing her. And she likes me. She likes me and I like her. You should always touch me when you put food on my face. Oh, you know how the girl went on my back? So when the piggyback, she was a girl and I had a crush on her and she had a crush on me. So I had to, she went on my back, I had to carry her. I'm like, please get it like, you don't want to teach you. You can go anywhere and teach you. The teachers were all the teachers were like my daddy. You know that the teachers that, you know when it's lunchtime or later, the teachers don't come. I know. They just stay in the office. They don't come. They're just staying in the office. They're doing this. They stay forever. My school, they don't even come out. No. Karena io ho fatto attività poi kita ini adalah kalau dia akan ya itu juga dia cuma Yeah.
tātou te bibi whātasi ai mai le rarolani atoa. Mai le pule anga whakikoa Parramatta o te whai whātārofa whāwhenoi atu. Ia Samoa mo whai tātou whātasi le tātou tauranga pai unisai tulanga whārupe. Mārore soe kua lani o maa. Whātārofa atu ma whawhenoi e kōri pa iman maro kōri tātou e kālesia mo tātou ai mo tātou whātasi. Ile man nei al tanga venga lo final fa ia o nei o mandruet ia wala tanto te avele faktai le tua o si tanto tauranga le tua o le nei sa o le sa pe toa le kalesia pa ngoina o le detale sande le o le tale o le o latina o le vivi to be choice awa nei sa ya topa ese mai sa uma o le nei vai tausanga o le whangkuru i la ia tātou toma, ia tātou mauri fia ona o le whaolutanga lena na hoa i mai e le tui ala ia Iesu ko ngā tia ia tātou tau awe ma tātou whakatai i le anga leo na ngā rufa o le tua. Uso tu whawhine ia o tātou rawo tangata vai tuku fo i se lumbo le tua ma se tātou uso tua oi ia tātou te mana tunatu nea tātou wangsala ina iau ngā ni nei tauranga pa ia i tātou manawa. Le tamari file wa mātou mita i nau lo wano Yesu ke biso le wa toi whani leia mātou i atu e ke soswai mai leia mātou whataki se atu le seta male mai le ngai pātua tua male amauka la mātou le ngane le alatu lo mātou li Yesu ke biso lo wano waso i po ima kore whatasi ma we male anga pa ia kore atu e tō tasi mo le whaavavau Amen.
palanga mai tusi lua no whaina a tupu tolu fulu maleongo. Kona mai whai upo i fulu wha, te i i fulu maleono, ko e si i le fulu maleiva ka awau i le dos fulu maletonu. O le matua, ua ula i ana perofeta, ua oo ina tupu le to asa o le ali i lona nuu, ua oo ina le ai se fofo. O ali uma foi o le awosi taulanga ma le nuu, ua matuana sa la lava i lato e tusa, ma mea le anga uma nuu ese. Ma lato whale anga ina le whale o le alii, sa papa ia ina e ia i Jerusalema. Wa awina mai a te i lato e le alii le atua, o lo lato tama, o e ave ana te au. Wa ala awina lava i lato, a wa, wana alofa i lona nuu, ma lona afio anga. Wa lato whaatea wemu i e, na awina mai e le atua, ma ua ino i ana afionga. Ma ua ula i ana perofeta, ua oo i ona tupu, ua oo ina tupu le toa sao le ali i lona nuu, ua oo ina le ai se fofo. Wa lato susunu fo i le whale, o le atua, ma le peti le pao Jerusalema, ma susunu ona maota uma i le afi. Wana whaata uma ina fo i ana ipu le lei uma. O e na totoe, na sao i le pelu. Na tawhea e ia i lātou i Papelonia. Sa ia i lātou i Ateia ma o nā talii, e whai ma au auna. O o i ona pō o le pule al malo o Peresia. Ina ia tau nuu le awhionga le ali, na whaia mai e Jeremia. Ua o ina wha toa ina e le lau e le ele o na sāpati. O aso uma sa ngau ai sa whaia i sāpati. E wha toa ina e o tau sana e fitu mafulu. O le tau sana mua, o ku resta o le tupu o Peresia. Na wha oso ina ai e le alii o le manatu. O ku resta o le tupu o Peresia. Ina ia tau nuu le awhionga le alii, na whai mai e Jeremia. Wana ia tala e ina lea o le uku, i lona ngā lo uma. Ma o tūsia e tūsi o whapea. O loko whapea na whai atu o ku resa le tupu o Peresia. Ua tau, ua tuu ina mai a te hau e le alii le atua, o le langi o le mā lo uma o le lalolangi. O ia koi, o ia poloa i mai a te au, e whai se whale no ia i Jerusalema, o loo i uta. O ai ea ia te o tau ia lona nuu uma. Ia ia te ia le alii lona atua, ma ia alu ae o ia. O upu a le alii. Yes, why, Father. O le salamu o te tamiai.
Paul to the Ephesians. God loved us so much that he was generous with his mercy. When we were dead through our sins, he brought us to life with Christ. It is through grace that you have been saved, and raised us up with him, and gave us a place with him in heaven, in Christ Jesus. This was to show all ages to come, through his goodness towards us in Christ Jesus, how infinitely rich he is in grace. Because it is by grace that you have been saved through faith, not by anything to your own, but by a gift from God, not by anything that you have done, so that nobody can claim the credit. We are God's work of art, created in Christ Jesus to live the good life as from the beginning he had meant us to live it. The word of the Lord. Thanks be to God. Just one question for you, okay? Just to know if you come on. Okay, please raise your hand and you answer me. Do you understand the word sasa? Think first, think first. Sasa. Okay.
Okay, so your name, what we're feeling, what's your name? You're I know you are, I know who you are, I know. Don't worry, ladies first, we have to respect our two opinion. Okay, yes, what's your name? You can see, yeah. Okay, what is your answer? What is the meaning of sasa? Anybody else you can help? Okay. Sasa means like a hiding. Oh, so it means your auntie Lucia will always push you up. Okay, you say hiding, good. Anybody else want to try? Okay. Wait. They have other people for another turn, okay? Okay, Sasa, anybody? So, okay, somebody at the back raised his hand. The boy coming with the purple shirt. And what he's hiding, yes, good. That guy who is spooky gets you. Okay, what is the meaning of Sasa? Hiding. Okay, one more try. Any of the girls you want to answer? Okay, yes. Any word comes to your mind? Any word? Me. Okay. Looks like your parents always say all the time. That's why you want to answer. Okay, my boy. Slap. Okay, children, just very quickly, just for you to know what we are doing right now. The reason why I say Sasa, did your parents or aunties and uncles Sasa you sometime? Okay. Why do they Sasa you? They don't Sasa. Yes, why? To teach you a lesson. Teach you a lesson. Oh, if I have my money in my pocket, you will never say it. Okay, one more answer just to be okay. He said to teach us a lesson. Why you have to learn this lesson? Why your parents or I are suffering? So you won't do it to the next. And I don't have to share it. I want to share today. Thank you so much, kids. Now you understand the word sasa? Okay, do you want to be sasa again? Okay, so be good boy, good girl, come on the day, okay, I'll go to Valley, Sally, go away. If the time to I live in fear of the time to your son, my wife, see if I know, or the sasa. I want the sasa, or the time, or the food. Yo, the opposite for you, time to my tour, yo, so for my tour, it's so far now. Yo, whatever there, or the awa o wina, o le oranga tukutuku hae o le tama ma le teile Samoa. A wāre nea sa pe no whāsoa tuai, nea sa whaingoaina Rejoice Sunday. A e for disi whalanginga for the nea sa whaingoaina ne kānesia, it's called a Motherly Sunday. Onga o le asa e pe furinga mai o se tina e awa o wina masasa ma ote lana whanau. Ia e muriane e toi whaama whanawhana ele tina no na alo prona tama ura vale o whaise me se ina e toi whaasao, toi whaasino ina i loa i le whanau le se ma le sa. O tātou umalawa, e tātou umalawa o tātou o ngai e mua mai alo whilimo o tātou tina po tama umakwa umare limo o boku umakwa wa makaresani umare salu o ore paipa, ore whanga au, ore fuspa. E o mai le tā ma le sasa i tātou tino, tātou tina ngona le maini ma le ti ngā. Ia ng tātou a ki ngā o le mwhai tātou tani, a mai se wape o tātou matutua pe whanau ne e tātou te tangi. O kangi o ngoni ki ngā o le sasa ma le fui o tātou matua, ono se mese se o tātou la vale. Yo tātou neo o tātou whai. Ai, o le matua Samoa lava ia, o mana sasa, a o mana fue. Ia, me maasani lava po le matua, po
o le tuaina na whapea, ia wala, a ua koe whaia. O mera o sasai oe mo fue oe mo e ula vali, se seila lo me whai, aua lava e toi whaia. O upu nei e toi wha mawhanwhana, toi wha malu le loto le tabeititi, ona ua umare sasa, umare tangi, wha mawhanwhana loa, pēle wha mai eise o whanau lea, to teach us a lesson, and we never do it again. Ia vele tāma le sasa le tātou langa, whanamatua Samoa e whapena fuini e tua ia tātou, e sasa, e tā, tātou te tangi, o te le tua, ai e tue whaamawhanawhana le tua tātou, ona tā ono tātou a miuleanga, wa tātou se se numa le tua, wa sasa e tātou le tua, ona wa tātou le fui, o le tātou le fui se tātou, le whiawhani, ma tātou uso tangata, wa tātou mua le se se, ai ngalo sa. Le whaitonga mua lava ia, whaingofia lava e, o te whiwhatu saina lea, o le pō, se tu lou, a lea le atua, i lea ngā whau, a le nu o le atua. Leo tātou whāmongu ai, i le whasananga lea o le atua, i lona nu, ono la nātu a miuleanga, na nātu le usi tai. Lala le, na wana na pō ai, e le atua lona nu. O le whaasala lea ma ave ese le nu o le atua mai nātu ele, ta lepe nalo nātu mālo whaitupu whaisura elu, o le to iai se malu ta puai nu o le atua, o ta whea, ese nu o le atua, i nu ese, fia tausanga, fia tupulanga, o lātou nofo, o le to hio i lātou ele, le ana whai e lātou fia ngainga ma lātou tua a, pe o Abramo, Isaako, i la kopu. Po le tua, o le po le tua, o e mea mori lava le tari whasopito, ma tau tia le ti ngā, ma le masiasi, ma le whaanoa noa, na oo i le inuu a Israel. O lona ia i me ashe o le tangi, ia o tātou whaanoa wai ma tātou te taro whātasi i le salamu, o tangata le unga po e le tua le nuu Israel, le o tusi ma le tusi salamu, ma to nofo, ma vava ai, i le nuu le tua mai vai tafe paparunia, o mato tu e fia o, i le mato lau i ele le mato fale, a o le efa asala mato li mato tama. Le la bona lava li maing, o le po le tua, i le nuu Israelu, ma fuai mo lato ma o le anganga lea, wa tangi. Tangi peo se tamaititi o la vea, i le lima po le ao le tama, po le tina. O lona ia i le langanga leo le whaamawhanawhana le tua umana po, wa i le tua tangi le nua Israelu. Ona au mai lona le tua le tangata whaamawhanawhana whapea i wala. Au a koe whai. O le mea renga e maua pea e le usta. Maua mai luku a paulo mo tātou i nei i le whaitau longa lua, wha mai wa tātou feoti. Wa tātou feoti ono le tātou wangasala. A o lea mo whaamawhanawhana ma tau mai lea tua, lale au wala e whaamawhanawhana lea tua mai na po, o le karasia, o le manuia, the grace. God has given His grace to us. We are sinners, we were divinely naughty, we were smacked and we were being slapped and being scolded. But God gave us His grace o le karasia le manuia, wa whaamawhanawhana lea tua tātou, pe o le matua. Umana fasi o na tau whai te whaasao matata noa le muai i le tawaititi i lona mea se. Lea o tawalunga le nei lava i le tātou rangaria le tātou nuu le te whaasoa lea o Yesu ma Nikotemo. Tau mai lava Yesu ona lea lofa o lea tua i le lanurangi. Lea o umana po o lea tua, umana sasa i lea tua, umana ote i lea tua. Au lea mo whani mai le alofa muti vale le tua, ala ya Yesu ke wiso, tau mai ya Israel, tau uma mai a tātou, tangata vai, tangata ura vale, tangata ang sala. Ese mga yupu Yesu o mai le atari o tangata, ona le alofa o le tua i le langrani. Le tātou a inga o le tātou langa lava nina whapena i tātou te
e whaftai fo le atua wa o le atua e mo inala o le alofa. Ia o le atua foi o ira le atua mi tonu. E nā te whasa. Pei lava na ia whai le mua sura eru whapena foi na whaatino wai le atua. O le sasanga leo le atua tātou pe a tātou se pe a tātou te le tatara o tātou tangata ia te ia ma tātou te le tari tonu. O wā le oto e whamalama mai e Yesu le bangaria. I le tangata e le tari tonu i le swafo Yesu. I watu e la bea sisi poa le atua. Ona o le tari tonu. A le ti ngā le whingano le atua. Le tau whai ono tātou. O tātou o le mua hua lava i le fōwhanga le li. E te tau lava o tātou tari fui le atua le tātou arofa. Pei lava tātou musai le sasa ma le tā. Ma le fui o tātou mātui a tātou. Ia a bea fui le sasa fui le atua i ana ala. I lona taimi. I lona whingano. E whaasino tātou wala i le nei o langa le tūmau. Le tātou a inga, o le atua e ote, a o le atua le alofa. Mea le nei wa tātou au li aini le asa o tātou fia. Fia ma whawhatai le atua i lava o misa, o i lava whe momo wai le nei o langa marang sala. Aro iai bea le wha mo i moe le atua, umma le sasa, umma le tā. Ia whapena mai upure tui a tātou ia wāna au atu i whaia. Ia tari tonu mai a te au. O wau lo wha moe, o wau lo wha alutanga e whaawawau. I tātou a inga, i rewa mai o tātou whārulongo foi fōre le tua mo tātou tā pena i tātou tangata i a tātou tutu la. Whāwhau mo tau tino le tātou whātua tua lumo le tua. O te whātua tua le tua e toa tasi, o le tamā e ona le mārosi mo lava, o le na whaia le langi ma le larolangi, o mea le ua aia ma mea le ua aia. O te whātua tua le li e toa tasi o Yesu ke riso, o le alo e toa tasi lava o le atua, le na whanau le tamā o le whaia se mea e tasi, o le atua mai le atua, o le malamalama mai le malamalama, o le atua moni mai le atua moni, na whanau e le whaia e winga tutusa o ia ma le tamā, o ia foi na whaia i mea o malava. O i tātou tangata ma lo tātou whāwatanga, nā whiu ifo o ia mai ni langi. A o le anganga pa ia na liu tino tangata o ia, e tau o Maria, ma ua e o ia o tangata. O i tātou na whākuru se ina ai o ia, a o pure konsi o Pilato. Na mariu wai ma whanila wasi. A o le astonu na tuetu wai o ia, e tu sietus. Na whio ai o ia le langi, maloa whio ai le au tamtau le tamā, o le ato e whio mai o ia le mamalu, e whamasino e eola mai woti, o lona mālo fo e le iso na ngātara. O te whātua tua i le anganga pa ia, le ali, o le fo ia le ola, o le whio mai le tamā ma le alo, o le fungia ma vi ia whātasi ma le tamā ma le alo, o le na whetarai mai ala mai perfeta, o te whātua tua e la e se tasi, e maria kāturi o māturi, o tātu māti pātino e tasi, o le māmanu o masara, ma o te whātatari o te tua e o mosi, o le mātari. Amen. Tātu aina, tātu kawauraru mo le tua mo bori o tātu mana onga, e whātasi foi ma mana onga ma tausanga, tātou ai no tātou whātasi ne. Ona olo suafa, ua mātou kala au atu ai i le tamā, ma le wha moe moe, o le a e talia la mātou talosanga. Le ali ia e alofangia le tamā pa ia, Pope Francisi, i lona soifua i le tino, ai wha sili lona soifua wha aleanganga. A wā, le taitainga o le lafu māmoe, i le lalolangi atoa. O le tātou o lenga lea i le ali. Le ali e whawho mai. Le ali i
Ia e alofa mai I lo mātou tamai a pākele mākusi. Ia maua pea lona soifua malolo ina. A wale tau singa la mātou Matagaluega I Parramatta nei. O la tātou o lenga lea I lea li. Lea li e whaafonga mai. Le atu ai. Mātou te o le atu. Ia e alofa ngia o mātou a inga uma wa māliliu. Ia e alofa e maua se lātou nofo angatu mau I le ola e whaavavau. O le tātou o lenga lea I lea li. Lea li e whaafonga mai. Lea li e o oe o le fo mai o le tino ma le ananga. Ia e alofa mai I le wha mai o lo mātou iai nei. Wha mamalu mai o a ao alofa e maluti ai I mātou. O la mātou o lenga lea I lea li. Lea li e whaafonga mai. Lea li e ia e alofa mai lo mātou tofi Samoa o sauni atu nei I lātou whiliwhilinga. Ia a mata I le manuia, ai whai watu I lauwi ina. O la mātou toi o lenga lea I lea li. Lea li e whaafonga mai. O se mana o ngā lava I tono tātou roto whapewhu, tātou aingo, tātou whātasi, tātou isa, I tātou taru whalonga, o tātou lava mana o ngā o li nei tauranga paia. Tātou renga lea I lea li. Lea li e whaafonga mai. Le tuaro mātou tamā, I whaafonga I mātou tatana. Talia foi nisi o mātou mana ongo, tutoro mātou roto, le mātou renga li nei alatu I atu o Yesu ke wiso, lo mātou wari I. Amen.
uso matu whaafine i o tau talo, ni e tari le leia lau ni tau langa mana o tau le tua le tama e ona le mana uma. Ia tari le tau langa mai o le ma, o le inga manu manu na swafa, ia ma koi moi tātou, me hale sia pai ato. Lerie, mātou te momori atu ia te oe nei mea lofa, wa mātou mawaile file mumare fia fia, ie whātereina lo mātou whāroaro, ona le nei tari suanga, wa ia mātou o watu waile whārotanga i le lalo langi, o la mātou lenga le nei ne swafa Yesu, lo mātou wali. Si le ali ma o tou ia fata si ali ma ina si ai o tou lo tou ia tato fa ile ali lo tatou atua. Le tamae le tosai fua e whawawha mai o le malosi malava. O se mitamitanga whaia e mua mātou. I le whawhitai atu ia te oe. E ala tu ia Yesu Keriso. Lo mātou wari. Nā i whiu mai o ia mātou se tangata. E tai tangata mai le pongisa. I le malamalama o le wha atua. Ono le pau o atamu. Wa mātou whanana wai o polonga. I le angasala. Au nei ono le papasitonga Keriso. Wa mātou te whanana wai. O le au whanau whai. Wa au whatasi le lalulangi ma le langi. E usu le pese whonga luenga. Wa whai mātou I who mavivi atu ia te oe. E whaavavau. Ia uina maile wa nganga whapa ia nei mea lofa, ina ia vea nātou mai mātou o le tino, o le toto lo mātou wali I o Yesu Keriso. Au le tunatu le ote o se ote na ia talia no na lava malie, na tango ia la reto ma watu ia te oe le whaafitai. Na tofi ia la reto ma watu na au soo ma le whape atu. Ina petango fia iai o tō uma maa ai iai, o lo tino le nei o le afo ina atu mo o tō. Ina wa mai e le tamo pitanga na tango I le ipu na toi avatu ia ia te oe le whaafitai ma le vi inga na tu atu le ipu na au so o ma le whape atu. Ina whetango fia iai o tō uma ma whinu ma iai o le ipu le nei o toto. Toto le whenga inga fōu ma le whaavavau. O le a whaamaninga ina I o tō matangata uma ina ia whaamangaruina I ang sala. I o tō whaia le nei sauringa o le whaamanatunga o au. O le
misteri o le whaatua. Mātou te momori atu i ante oe le tamai, le nei a reto le ola, ma le nei pule whaolatanga. Mātou te whawhatai atu i ante oe, ina oe alu ia i mātou e tutui o ruma ma au au atu i ante oe. Fe soani mai a mātou uma oe mautu whaanga i le tino ma le toto ke viso, ina ia whaatastasia mātou i le mawhutanga e tasi ma le anganga pa ia. Le ia mana tua lawa i ka le sia le lalo langi atoa, ina ia mātou ola le alofa whaatasi, ma whanani sisi lo mātou te mapa ia, Vincent Long o mātou Pikpo, Peter Brown, ala pati lumata i ringa mai Pikpo uma, le to inga sa uma, a mai se foi mātou ai o potu nei. Ia manatua mātua, uso matu whawhine, o foi atu lo lātou maro longa ma le wha moe le toi tuai. Ia talia lātou whātasi ma te ngata mariri uma le malama o lawa fio. Alofa mai a te mātou, ina ia mātou awai i le ola whaavavau ma Maria le tinata o paua le atua. Iosefo pa ia na tane, whaatasi malawa apostolo. Mare au pa ia uma, ue na whaatino ina no whini ngalo tupuna uma. Mātou te fia vivini whanene whaatasi mai nātou i lau fio, e ala tulo walo o Yesu Keriso. Ona ia whatas mai ana ia te ia le te mama mana i le mawhutanga ma le anga pa ia o le vinga manu ato wai lawa fio i le whaavavau lava. Wa mawhaiona whamalosia tātou e whai atu. Thank you.
e sa o tutu hawe mātou mana sala, ka malu mai atu runga rua, a mātou whataritari ma whāmoe moe mapia, o le awhiwe o mātou whaola, o Yesu e riso. O lo file mua te foi atu ia te oto. Awane sile sila mai a mātou anga sala. Ai le whātua tua na wai kare sia ma lo whangia. Foi a te ile file mu maratasi e tu sa ma lo fina ngalo. O le soe fua ma pule i le whaavavau lava. Ia tu mau piate o tau le file mu mai le ali. Tātou te whiwhawhai nei le whaidonga o le file mua ke wiso. File mua ke wiso ia tātou live stream. Whaauta i e tamai mā moea le tua, whaauta lena te wesea ngisana a le larulangi. Manuia i rātou wala aulia i le tali suanga a le tamai mā moe. I lea i e o te lea ngāne i whare mai mai whare, ai tau nawa o tau kitalainga e māno lo ai lo ngama.
Ia tātou te talo. Le tamae, we whamalamalama ina tangata o matuwai le larolangi. E whātumuri o mātolo te le malamalama o le tala le lei. Ina ia whamule ina oe, yo mātou mawhauwhaunga. Ma ia whamauni ai no mātou walofa.
La mātou lenga le o ke viso lo mātou wali. Patu laure a fio tātou i whāwe Yesu ke viso e li whāwina tātou taulonga pai e misa. E whāleo atu i lawa le whāmāro ma whāwhatai tātou taupai whātasi i tātou misa. Mo mua te whātulo te whāwhatai lawa Ia Samoa i tulanga whārupe, tulanga whāreanganga, whare atunu, whare mālo. Whātai kore tō whātasi, tō taupai whātasi, ala ni tātou tasalonga. Mālo whātai kore tātou i kārisia, tāpena ngā umba kore he yasu. Whātai lawa e teo e arosinga, e te ikono, ma le whāia oro kore tātou oranga. Whātai ala, whātai kore e tēnā koe arosia, kore oranga uku. Mālo whakatai koe e te kāresia o ruti hio, na rātou penga taunanga ni nei sa, whakatai koe i tātou kai pese, a muta tā pena, a no koe te tainga koe tātou i inga rea tua, wāni tātou i sa ia i nei asu. Mōi whakatou whianga whakatai koe i e mātu sa koe i inga rea tua, i ore i stoia hoa, i kutina ia i u, i se kuri kuru, whakatai rama mo tō ronganga, Pai e tātou pātino koe tō mea roka koe ne pasananga nala koe ne tauna koe ni sa koe atu nenga whatai nā tō. Ia whamaru atu o mea tau e whamaru whatai ia Sacred Heart, Harris Park, o tātou te tainga o tātou petaranga i nei sa. Ia o le tātou Samoa, musu tātou ainga, o le tātou isa aso ai, lau sa uri masina nei, rea sa lau pama, ia a mata e sutasi i nei maru nei, whaatino komea ua o sa mina lau pama, tolu tātou maru nei, a Sacred Heart, tātou atu le amu whamaru, ia e whainata, e tō te awhia matana mai ao ma tō kārema e nei e whape inga. Ia maruia lawa nei a sā, ia tō narawa, ma se koe nei e asu e ao na lewa tiute, ia also for the children, now you know that the meaning of subsidies, don't be running, that's why you find para subsidy you for the run. Ia, maruia ke e tō e tō narawa, ia tō kūnoro nei mataro, o le whaamurianga, ana i tō. That's why sila mai pa alofa I lo nu. E alofa lea na whaadia mai e ke viso ia mātou ina watu ina atu e ia lava I tangata leanga. Ma tinga ina ai le mano wā o kuruse. O la mātou lenga nei, ono ke viso lo mātou wadi I. Ia whātasi le I mātou. Ia whātasi I mātou. Sa whamanuia te le tui ate o tō ona le mana uma le te mā. Mane alo, mane anganga paia. Wati o tō mare fia mane file mua ke viso.